Turci i Sveti Stefan. Kada su udarili Turci na manastir Dečane, digne se Sveti Stefan iz kovčega, pa otme veziru koji je bio pred vojskom topuz i reče mu: ja ti kažem da se okaneš mog manastira jednom za svagda. I ako ikad vojsku pokreneš na ovaj manastir, znaj da ću prvo tebe, pa svu tvoju vojsku pomamiti i nebeskom munjom spržiti. Kad ovo reče, zavitla onim topuzom i baci ga u more preko svih brda i planina, tako da ga niko ne može naći, pa reče: neka da Bog da Turci opet dođu pred manastir Dečane kad ovaj topuz izađe iz mora. Poslovice: boj se Boga, čini pravo, pa se ne boj nikoga. S dragim Bogom i na 300 đavola.